Kua wehe atu te takau Māorua toa kapahaka o tēnei whenua ki Bangkok ki te whakakite i te ahurea Māori ki te hui ahurei a te uepu tau mā heke heke o te ao. Ko te ngako o taua huira he whakanui i te hirangatanga o te mahi a ngā kaipara tino rakaraka o te ao i tēnei taunei. Nā kei te haere te takau Māorua o konei ki taua hui hei kanohi mō te rohe whānui o Oceania. Anei te pūrongo a Peata Melbourne. Ko nā kaihaka o nā kaihaka. Mo te kaupapa o nā kaupapa. 1,000 people, and these are the movers and shakers of the Olympic world. Ki konei ka tū te pō whakanahau ki te Grand Centara ki Bangkok. Me te aha, ko taua pō te Oscars o te ao hākinakina. We've just come back from Edinburgh, in which we did a great stint there while we were there. But this is at another level. This is the very best athletes in the world. We know that there are going to be world-class athletes that are going to be there, not only to receive awards, but to be part of the occasion. Anea Māori, iwi Māori haere nei, I te taha o etahi o ngā iwi o te ao, o reira me ki waranga tira tātai I runga I tērā whakaaro. Ko whiria etahi kaihaka nō nā rōpū I tū ki te matatini I tērā tau. Pēnei I atu te manawa Mauria, te tikahurangi, me tūhaurangi Ngāti Wāhiao. E toru nā waiata, ka whakaatuhia e tēnei tira. Hei whakatūwhira I te tū ko te he haka, I rungi I tētahi waka, nā te mea ko te kaupapa matua, ko tātou ngā whanaungatanga kei Wainganui, I ngā motu katoa o te mona nui ākiwa. Ko waiatu e a Macy Rika, hei ki naki I o rātou tū. Te honore nui mōku. Te waiata I tōku waiata whangaroa whakamautai. E te hono, te here I ngā kanikani o te ao kapahaka ki tēnei o tātou waiata. Kei te mōhi o tātou o te ao haka, kua iringia kētia tana piu-piu, nō reira, ko hoki mai I raro I te maru o tōna ake mana. Me te aha, māna kai haka aia e ki naki I tōna reo mā te kanikani me te haka. Ko te waiata whakamutuna hei waiata mā rātou, ko tērā a hinewehi mohi. Kei te mōhi o mātou, ko rātou, ko eke ki tērā taumata o te hākina ki nā rātou, ka whakataitai ki tērā taumata, he nui ngā piki me ngā heke. Rite tonu ki a mātou, ia mātou whakangungu ana mō te matatini. Hei te paraere, tū wai te tira te kaumārua nei ki te atamira. Ka hoki mai ki te kaina a te rātapu. Peata Melbourne, te karere.